Yuk kalomba kani kapor ka Supreme Court kabu asnem man pendem ya ka teachers eligibility test kalau very limited tinggi lah kapat ya ka Honorable Supreme Court akan extend ya kani kapor kini kilong key points ki bana kani jungi association nila race po Supreme Court kuntuk lang bat Andrew constantly tam kini ki petition kibala file da ki state kiba pair for India ba kumjuru da ki association kiba pair kiba da ki association jo kino hikai po di India tingi shukwa banya to sha baro ki no hikai ikamta mi ki in service teachers ba terpang kino hikai SSA ba nakaliang jong ka Honorable Supreme Court kala aila bangin ya argue ya kanika kam in the open court kapag hapok court te nginayolan bandai appear at the hearing kawai kadai hakkan trik jong benai me ada po ndriu but kawai pat kadai at kondai trik jong benai me arjar at ndriu wabun menin te hadin bala appear yakini at the hearing nagaling jongi nila Yoban argue yang itu kimancing dawa ibang ala dew na kemat but menin atau final hearing nakaliang jong Honorable Justice Mr. Dipankar Datta hakacing don rekat lang Honorable Justice Mr. Manmohan kila penmi ya ka pronunciation dan kila penmi ya ka judgment kumne kebanukong hakabay day bat kanika po hakabay day bat kanika judgment kan trekam syadi kani retrospective nakaliang jong ka Honorable Supreme Court kagantay ban pediang ya kani base ya kani ka amendment jong ka RTA kebalale house name araja kanyo tiada ni dah kawasan nak kena itu Honorable Supreme Court kalau mangsai bangin lah ban pediang ban pelai dan ban exam ya itu kino hikai kita join shwa ke art mulai dari 9 Ogos ada cipto bakin lain nak teachers eligibility test nama ada ban amen ya kali RTA house name ada kanyo ban hak tu amendment laong ban akdeo baparo kino hikai kita join on or before 31st March 2015 kinha ban pendem ya ki eligibility criteria katum bala product ha notification ke bala penmi dan NCTE hak apply dari August arja shikro kata number 1 number 2 hak baide bat kacingkerpat jongi ya ka Honorable Supreme Court bahkan extend ya ka nikapor ban pendem ya ka teachers eligibility test nakaliang jong ka Honorable Supreme Court kala pediang ya kane but kala extend ya kane kapor naka asnem sya kala isnem kebamut hak original order kepala pas kasitrik jong September arga perusahaan kapor bani haban pendek ya ka teachers eligibility test kalong hapo light weight ubnai August arja abumyo badaka jingsngap jong ka Honorable Supreme Court ban extend ya kan kapor sa system kamul banginang yolat ban pendem hado 31st August 2027 kabamut ba barong kini in service teachers like no kito kiban short type hapo sansnem kito kim don kam show banyele hele baro lain nang tadi hapan yele ya kan teachers eligibility test bakin hapan pendem hapo 31st August 2027 show nakaliang jong Honorable Supreme Court kala paso ya ka order kumni ba hapo jong ini license baro ki state government kidai ban shim ya ka jengkikli ban kondok ya ka teachers eligibility test la kumno artli aka hisnem kabamut haka license dai ban kondok handrutli kani kalong baik special na bentaki
in-service teachers. Teknik kilong ki judgment ki bana kaliang jong ka Honorable Supreme Court hadir bakala review ya ka tuka order ba penmi ha 1 September 2025 kala penmi pa ya ka judgment kumto kumba pensomenta but niso ban pa ya message about kini hikai in-service teachers ba khamtam ro ikino hikai SSA ba kidai ban shingkya ya kali ba pendek ya kali ka teachers eligibility test katum kapor balabo kamu hapo 31st August 2027 khnang ba kanum don kanu ka cingta hakabai dai ba ka service ka jongki kumbangi ayo ihi bana kalian jong ka state government lemba ka cingterpa juni association kala shim ya initiative kibapun hakabai dai ba ka teachers eligibility test kabakila bupor ban kondok hak apndagrik jong rame jong tausnem par kabakila pospon daka cingkerpat kejongi association ban ka dakiwe pat association jong inoika ba kedon ka census duty ba ka election duty hakabai dai ba ka SIR tingis ko dai ban apili kinoika ba kidai ban shimkhia ya kane ban perlu ya kapor jongki ban pulih kot ban kunjuru kumbaga government kalau den aya kaneka orientation program mata joki pakin soba ban pendon kami gitu ki guidebook ki ba nagale di government kalau penmi ban lumpung kawai nakala cingera joki nalor kiwe ki guidebook beran hayo tinggi kepal kino kai bakin shingkia ya kane knang ba mi lapan pendek kumba nakale yang jong Honorable Supreme Court kala ai ya ka judgment or ka review petition kabala file dan association jengi kentup lang ban riposan telitam kini ki petitioner kini ki petition kabala file dan ki state bagi association exemption hando bagi tu kita join before 23rd August 2010 kim don kaman le ya ka teachers eligibility test Hendrai da kacing amen pat yak RTR house nam ada kanyo da kacing amen yak RTR house nam ada kanyo anto la kerusai babaro itu kino hikai kita join on or before 31st March 2015 ki ha ban pendek yak qualification joki takum bala product da ka NCE ada notification kepala penmi 23rd August 2010 kapabu da kacing amen joka central government yak RTR baru ngilangan lang banihab ban pendek ya kaneka arti ban pendek ya kaneka teachers eligibility test pada kacil pemi joko Supreme Court ya ketua judgment karena stem shushu ya kaneka amendment joka RTA 2017 bagi baru kini in service teachers minta ngilangan banihab ban pendek ya kaneka teachers apa yang dari kata ni kerben ba da kacing support no kembali dio iba ya kan ni review petition ronde bagi file tanah kalian dengan association dan tanah kalian dengan kalian SSD school association and then kalian jom ka state government education department ro kata file lang ya kan ni review petition nama ka concern ya ka service jom ni in service teachers terima kasih kala file ya kan ni review petition nama ka concern ya ka service jom ni kan Pengingat stem pada kacing extend juga Supreme Court yang dari Opor, nak arsnem sekalai stem. Nak kalian coba state government ro karang Opor, kumnoban yarap ikin mohika yang kebun kibenta, kibana kalian juga sokar kalau aban yarap. Kata number 1, number 2 kinohika ro kinang Opor, ban penkre yang kalian teachers eligibility test. Pengingat stem pada kacing yang telang number 1 stakeholders berkunjung, nak kacing support kebagian yo nak government. Ngimdon cing ada tim bagi laban pendek ya ketika teachers eligibility test hapor jongkapor kebana kalian coba Honorable Supreme Court kalau kami ka enter exam kalau kawai naka kami ka kriteria bagi labo po NCE pihak kami notification kebala penemi dari NCE hakan 23 August 2010 te hamtu orang bagi academic qualification academic qualification kita itu ki BA, BSc, MA, MSc dan so on and so forth. Keba ki degree ki bagi yon school. Nanta next part ka post ka professional qualification. Ka professional qualification kada gato bagi mentan kada ikadir.
kanika BN, kanika MN, and so on and so forth. Kapag pa sa kanika, kung kagalong ka entrance, kung ka exam, kanika teachers eligibility test, na manong kita ki, manong kita ki qualified candidates, pangin yo along kung ki, nong hikay. Tiki ada MCTE notification kabal pagi 23 August 2010, kidon lain tiki ni kibenta, balong syai hato ba, balong qualified, balong kung kinong hikay, nihapan pendek, lagi nihapan don, ya baru lain tiki niki kriteria. Service ka message bagi ku akan hasil kalau hadir ka jing extend jong honorable Supreme Court yang kami kapor nak asnem sekala asnem kapor panghihaban pendek ya kami teachers eligibility test kadai 31st August 2028 kami show 31st August 2027 kata ngihaban bu jengut kapor panghihaban pendek yang teachers eligibility test kalau 31st August 2028 kami show 31st August 2027. Berkabar tu nak kalian ni kung association ni sebagai banhai kacing aku play kabakar pang syekini kinohikai jongi kamtam kinohikai SSA kibala yasno ktila bagi met badmersin kibala ai kacing kerja ini kaba nilai ban file yang kini review petition ban kunjuru ban nikmat ya kacela Meghalaya ya baru kategori ilaban om nama kacil file juni kali review petition nama file kamu tani kini KSC hari kala delang kai ya baru kini ki in service petitions tinggi hai kacil play ka bakar pangi kini KSC kijungi kibala yasno tilang jungi men ban mensim both financially te to play nang kerhui pi bakani kacil trailer kacil tri jungi tanah scam shushu hagini kisni bagi por kibawan pi hampai ni berkini kacing pa mo kacing pa duty yang kino hikai lah kadai ka census duty dan kadai ka election duty dan ipet yang ka kendon juga di akang tu lah kadai usai ba kino hikai kindai kiwe ni kita ki stakeholders berhapen dek yang kadai ka kawan lah kadai ka census dan kadai ka election duty kata kalau very clear hak RTA kata kadai number 1 number 2 nak kalian juga personally ngasih apa bi kali ka census tamdai ka ba ki bagi kendor manusia ma kadai sisi itu nanti election mereka bagi kendor manusia kadai sisi sansnya tengah semua as responsible citizens of our state dan ikut kinonikai ngam orang bangin long haru kata bangin persyak ya ni. Nama tadi ini kamera pasal responsible citizen bagi pendek ya kan. Tapi nada kita haki wei. Nila abad orang yo ba kimla pendek ya ka kumba kadai pansong long. Nama tadi ada cinta tadi kinonikai di bala long nokono di bala long lupa kita kinong sayur ya kali marka jadunriu te data jing city yung kinonikai ya kali kakam tanong kakam kaba janai. Tetapi kata berjumpa kita cerita video history bagi kolomba. As one of the responsible citizen of the state, I don't have any problems. Bagi pendek ya kami ka census bagi election duty. Hari kebagi rekam berkepat ya ke government karena makum kini kipor ke government kami kan ban high pressure ini. Kumbakan mata bakal dulu ni ka mau kani ka exam itu. Tinggi bagi kepat ya ke government akan postpone ya ke kasna. Tapi bukan kapor bagi dongkung gini yang pendek kini duty dalam census dan election kadang kam kecil celang na pro army na kinonikai berkunjung na government kenang ba milaban solve ya kan problems berkunjung ba milaban pendek ya kam kabala